Sungu wandi mwele kuyaira abakazi tusungwa twaje waifuwe tuwa kutuwila mfako aya kuibu obusolo sitani yazila eza sitani ya mukaniya yabale mumalirifu akikoze nga ali mumalirifu enti obulumi obwidi ekintu kina n'amaanyi aye obulumi tibugira kale abasawo baatesema nga bali kwenda bangi ku bifano njeidinga twakuba nti tibabisobola kikolamu aye olwo abantu abali ku idobo bangi ate kyayetaaze ngalamu wabuli bwempaya kitegeeza ekikongo kiba kyabikosebwa nsaba abantu abaigi abambona mu mugaso mirimu gyafuire nti afuuse mukazi oti nenze omugaso gwawoirewo buti ti musaada mukazi sigaliremu bagomasi kwambala mazima aliraga nga akantu bakasazeeko bakasazeeko ajazalirawa aza mugaso yobuti afe atainayo okola bwenzi tajja kuwona walekera obulidimu okulina obulungi enti obulumi obwidi ekintu kina n'amaanyi aye obulumi tibugira kale abasawo baatesema nga bali kwenda bangi ku bifano njeidinga twakuba nti tibabisobola kikolamu aye olwo abantu abali ku idobo bangi ate kyayetaaze ngalamu wabuli bwempaya kitegeeza ekikongo kiba kyabikosebwa nsaba abantu abaigi abambona mu mugaso era basobole okwemerera ninze okwongera okumuha obuyambi asobola omutereeza bati wataino tibaida kumwizaako nga bwabeera ali kubanga ekyo kyendiri aye nga asobola okula obuyambi embeera kale at first abuliidinze ino because of overtalking abantu bangi alikuoperenyasaakokolaki okubleedinga but right now at least is improving the bleeding has stopped era okuzaala okutuuka okubawo Uganda kujjako bwabekojama okola mirimu kutwala eggwanga mu maiso ayo okuzaalayo wazira atakazaala nemweyo nekuba n'obulamu obwo kubanga bakatwe bakatamulemu okusaye nga akaweera nikesi nga bwaba takoze ka business kakukutyama nikesi baba tafunye sente asobola okufeedinga abaana be school fees ni even as a requirement kakana kubanga ekiri kyoli ebitamu n'omukazi owundi alikolaki ali kibitamu so tukaikane ebusungu tumane bwe tutyamisa ne basenga ne bamaama ndibasaba tukola omulimu bawala baifu tutandika okubabuulirira omukazi omusana bwawasa omukazi tinenkomerero wasigala obulamu kati esaawa eno era yagiire abali kumunoone era bano bajja kumaliriza batandike bajje mu maiso so tubuulirira ekisooka omulanga gwenikuwa abakyala bonabona ab'Uganda n'ab'ekamuli omukyalo oyo ali eyo bw'obozira kyokola noyiiyawo kyokola ekikufuula bize oba ojja mu nnimiro oba okwayaya y'enkokodo obaawo weefuule bize because bw'oba oli bize obwire bujja okuziba ng'esaawa digiire ng'ebyobaire olowooza oli kutandika lunaku lundi ekirikuleeta ekyo bakazi butakola ng'ali kulingirira omusaada amuwe buli kimu lwataleese emmere tibaida kulya so ndisaba abasaada twikirize bakyala baife bakole ate n'abakyala bwe baba bakwikiriza